Mina nje alright, mina ngicela nilindele umuntu nje ongathanda ukuchama. Umuntu nje uthi mina nxa ngihevela nje ukuthi ngiheve. Ungachami, banathanda ukuchama ukuchama ku health. Umuntu nje ahlale ecabanga mnandi and le ngqondo yemali ibuya fast nxa uchama. Lagcina lithi ngiyakhuluma kakhulu alright. Singaphi isidingo nje sokuthi umuntu asuke nje ayeke uslip over kumbe angene ngutsheni lo muntu wakhe baheve but omunye achama. Guys, asichamenini noma lingaze lengijaje ne mina ngizaqhubeka ngelokhu zenini yami ukuchama. Yabo? Yes. Asichamenini. Sake part 2. Part 2 ukuchamisa umfazi wakho. Nxa ukuthi umfazi wakho ngani kanjani kuyahlupha. Alright, so kuseku part 2 lamuhla. Akwazi ukuthi mina lani siyathandana ne. Yes. Alright. So before singena khona apha endaweni enkulu, ngicela guys le subscribe shu. Asikafiki la ku 1000 lokho zenini 1000 subscribers. Hayi ngeke ngendaba ezimnandi kangaka. Sifike ni 1000 subscribers. Subscribe, ulike, ucomment, uphinde lapha ushare labanye bakho. Okay. So ama videos yami angwangwa edit. Nxa lingazwa into engalichaziwe hayi. Alright. So style number 4. Kulenye dog style, so not liyana eyokuthi umuntu uyabe eme ngale phansi ande uthi liyabe limile phansi lonke hayi. Liyana ukuthi liyabe liguqile. And uguqa itsetha liguqe embedeni noma liguqe phale endlale phansi. Lathi uthi sithi amaphansana laguqa phansi laphana. Ekuguqeni kwakho laphana isifuba sakho mele itsetha sithinta phansi noma sithinta phezulu kombheda. Yabo? Mele sithinte phezulu kombheda isifuba lesi sibe phezulu kombheda so then ngapha emuva izibuno zibe semoyeni. Yabo kubani izimpondo zenkomo. Yes, yabona lesiyana noma kungaze kuthiwa awuchami. And kulenye into abanye ubaba azangathi bonke ubaba abanye obaba afuna ukuhlahla bekhuzwe ngayo ukuthi awuhle uqale ngepace liyana ukuthi vele kuyagijinywa. Hayi, qala kahle because once wena waqala ukungena fast lapha umuntu wakho uyalimala. And nxa eselimala lapha akusekho mnandi because usephonga ubekezelela ukuthi wena qeda nje kuphela indaba yenu. And slowly kancane plus umlinde abe manzi. Ngeke uphonga ungena nje umuntu edry kufanele ukuthi usumrepa phela wena lapha. Nxa uphonga ungena nje edry. And akula muntu okuthiwa kabi manzi. Hayi lelo soqiniso lelo. Ngene emuntwini wakho esemarinetekile. Khona phana dog style yona lento ukuthi isifuba sesenjani nxa lingaze lizama nje hayi ngiyacela semcela lizame. Isifuba sakhe siyabe siphansi izibuno ziphezulu ngapha. Wena baba lawe usubuya usuguqana emuva wakhe usungena lapha from behind and ngakwazi ukuthi lina lizasama and siyi number 1. Aso number 1 but yala sikhona khona lapho. Then kulesi 5 esokugcina. Ande ngithe sesidlala ngezitayile ezingu5 la esokugcina. Yabona kule style lesiyana nje esokuthi uyalala. Umama uyalala. Umuntu wakho ongumama uyalala ngomhlane. Olunye unyawo lwakhe luyabe lu straight phezulu kombheda. Itsela lelele phezulu kombheda noma umama ngiyoleleyo uba bemile phansi. Unyawo lwakhe olunye lwangikhona nxa kuthi ubaba umile phansi anti unyawo lwakhe olunye lwangikhona lwabe lunyathele phansi. Then lolu olunye lubuya la ehlombe. Labe lusehlombe la. Okuyenza ukuthi isitho sika mama sibe ngani siyancipha. Kuyabona ngani kunciphile nje kancane.
ufuna lesi style lizama lodinga ibizo. Mina guys amabizo angiwazi. Ngiyathanda ucansi and ngiya-explore zonke izitayela but amabizo manje izitayela zakhona ayi ngeke ngitshela into engaze ngiyenza. Ama-plugs ami into engile experience esengike ngayi-experience yabo. Unyawo lwakhe lubeka ngaphi la, nxa kuwukuthi uyazazi ukuthi wena umkhulu, cause siyakwazi ukuthi bakhona obaba abazinkalakatha la. Nxa uzazi vele ukuthi umkhulu, qala kancane kancane kahle kahle, same thing ekade ngiyitsho nge-dog style ya, ukuthi uyaqala kancane 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 kancane. And yabona istyle leso sokuthi uyabe elokhuzile, unyawo lwakhe luphansi olunye lusehlombe and luseduze lebhini, kuseduze lebhins. Wena baba uyabuza useduze lebhins phezulu